omu district ya Kabare kandi nko kuri kucumanya ngo abanyishengero abishengero rya Uganda eri 12 nibija kubane barahira esande erukwija natungaho mugisha gwo kugambana na omunyishengero torinwe hamwe abantu bandorwa West constituency Eliab naturinda mporera nyenda tugambe nawe atugambire we nka omwe abantu abarukuza kwani barahire sandere kwijana ibintu ki ebyari kwenda kugenda nabyo aine ahamutima arikuzo mu ishengereri kandi abantu bandorwa West nangona Kabare yo no kutwariza hamwe niki ekibashemeye kubani bamu teka mu kugira ngo naje kuba naki bakora hona rebo twakwakiro live hata yari West webare munonga mwenu nashemerwa munonga mwebare kumpa mu gishogu nanye nkaza Fourth Estate icamani ndarahire 2015 kandi namara kurahira tindabo munyeshenjuro wandu gwa county West yonka kunka ndaba MP na Uganda yona ibitekerezo ndabigambirira nabandi districts zindi mwenu ekikwatirine ebitugenderire gukora nyowe cyo kubanza nkakabare yitu kacigezi yitu kwine kumanza kwagarukanisa abantu imitima gangire niwe hinahora za mukoro omuntu murebe ogo murebe kabisa kwa za mukoro gukonka kwiyatara kuyendaho mbwene kitinda tumanze kwakora abantu tubagarukanise hakuba hari kibaba leta okugarukanisa ningashi okurundana kw'abantu bona uku wechitinisa former prime minister emeritus Rwakana Rugunda yagambaga okwerundana kw'abantu bona so echo nenda tumanze kwachikora abantu bagarukane umukristayo yaza mukoro hariho kuwekerezia atahura yino bwoba no umukristayo yazo mu kerezia atahura yino bwoba hakubekerezia yempicire hihi ngo umukristayo ndaza yonshabe kandi ruhanga nomwe naza muzigiti ndashaba no umuntu omwe ara nomwe hakuba niko abakristayo tuzaga mu muzigiti by the way kandi tushaba batushabira basheke batushabira na pirawo yabo tujerira kandi tushemerego nge habwenche batajeraga ngo kale wotajyo musiramu ojende konka yeri idi turazayo umuceri tuguje pirawo tujige ibibine byona tubige habwenche batajeraga ngo abakristayo ninga abakristo mujende ngene shayirika ngo uruhanga nogo nomwe ekindi ndatukore nena ngo habeho enkwatanisa ya district especially chairman C5 utashanga ibintu arabikora wenka member wa parliament arakora ikintu wenka hatiya ukabasa kwebembera district tota utine MPs uraba uyebembera constituency tota utine ba chairman LC3 utine ba councillors nambwe nukirizo nico wari kwajiro umukoro kwa ituruchiko gwa ba chairman LC3 na councillors LC5 kugira ngo kwena tumanye ngo akaruka kaho tukaturi kuzana umupira twa harmonize ngamanye tukaturi umupira nyona ndahagira Manchester uyo wa Arsenal kwena goro neje nemu kali kapira kahagati katine na kilo eraremera kona nikwe kwatura liwe kugira ngo nakukwata nkasibure nyegendere mu misho mwene chamani LC5 kansara amanye cyane gukora LC3 amanye cyo gukora LC5 amanye cyo gukora member wa parliament umanye cyo gukora MP utaguruka nguri kuza mu mwanya ogwa rubaya chairman LC3 otamugambire ebyo nigwe kwagezaho ku harmonizinga mbweno hati nyowe na ngo tukore na program za government zazirija nyowe hato enkora yanje haje kina robinga naterera abebembeze bona bahansi mbagambire nambwe nuke Sunday jehwire Kabare district kabona ambulance kunketa kijire kagambira kawo timuri kubona ambulance timwenu ogwa kabire jiwike jimpo ogwa kabire urumpo jiwike ituri kumara bakaza Kampala bajacira ubwo nibwo bwebembezi ubu turenda kuba turarebera umurika ebo turi kwijana twendera haraho abantu abo babiro yesimbere nabo abo wasingire oyine plan zo kubeta mukabugana mukaganira mukareba ngo umwatamburiza hamwendo rwa West mazima nenda ku I want to put it in writing nenda kuchita mu handiki kwandikira honorable minister Bahati ubwire butari bwahare kwamara kurahira hakuba acari member wa parliament wanje kwise 2015 nanye 2015 byayikanda ba member wa parliament we mbwene sini kweli ngeno nanye nyino mulimo go kugira ngo muronde ko ndi kuza mu bijere kugira ngo nanye mwebuzeho
manya na wayine bitekerezo by'amani kandi nazayo na wayine byarangambira ibi no bire ntaramanya mbwenu nenda kumuronda kandi rizanagambira na bakansara na ba chairman LCC ti nabo bagende baronde abo basinjire hakwa bina abantu kandi nabo bina amani haguraundi. Ntwenda kusima mnonga ogweni Honorable Eliab Naturinda Mporera kandi nuwe arikuza kuba naba omunyishengero habwando rwa West Constituency kandi no wa the National Resistance Movement. Ntwenda tukugaruze studios ogumize munoreba amakuru gitu hamwe no